want a kiss, you won't get it. I heard that. Beži, vidim ti samo leđa. I ne držim na njoj, pustim. Stisneš, ali okreće unutra. Ček da vidim. Ne okreće ništa. A, okreće. Dobre. Ajde, Šeki snima, pazi se. Saša snima, pazi se. Saša? Barni, a meni se čini kad gledam na ovaj veliki ekran kao da mnogo više hvata. Četvrti vagon od lokomotive. Dobrodošli u Mokru Goru, gde bajke oživljavaju i čuda se dešavaju. Čast nam je što ste baš vi danas sa nama i što ćemo zajedno putovati Šarganskom osmicom, najlepšom i najatraktivnijom prugom uskog koloseka u Evropi. Potrudit ćemo se da vam putovanje učinimo što ugodnije. Welcome to Mokra Gora, where fairy tales come to life and miracles happen. Kako? Na tunelu. Malo tunel da se vidi. Dobro. Uzmem plavi. Evo ovdje. Hoću ja tebi. Lično i tunel pozadnji. Daj mi malo, daj mi da te snimim. To si ti, a ono iza nas je lokomotiva. A ono tamo je tunel, vidiš kako tamo je. Vidite. Vidiš? Čovjek, Čovjek, čovjek.